Республика минем Татарстан. Балаларың миллион ел тұрсын. Һәр вакытта хәер фатихалы. Төп йортымсың, минем йортымсың. Мин татар кызы. Татарстан Республикасы Минзәлә районы Әтерәкле авылы. Әхмәтова Айзира Алмаз кызы. Туган җирем Татарстан. Башкалабыз Казанда кояшлы язгы март айында авыз салганмын дөньяга. Мине бик тә көтеп алган әбием белән бабам, әтием һәм әнием, тагын 2 абыем. Әти әни 2 канатым, абыйларым минем терәгем, бәхетле балачагым. Әтием янгын сүндерү бүлегендә эшли, анда уздырылган конкурсларда актив катнашам. Әниемнең уң кулы мин, аңа барлык йорт эшләрендә булышам, буш вакытларда китап укыйм, төрле концерт кичәләрдә катнашырга яратам. Әнием турында язган шигырем белән конкурста катнашып 2нче урын алдым. Бәйрәмнәрдә, төрле кичәләрдә актив катнашабыз. Кичкенәдән үк биергә, җырларга яратам. Балалар бакчасына мин 1 яшь ярымнан йөри башладым. Барлык бәйрәм чараларында актив катнашып киләм. 2011 елда Әтерәкле башлангыч мәктәбенә 1нче класска укырга кирдем. Мәктәптә яхшы билгеләргә укыдым. Җыр бию минем өчен иң ярткан шөгыльләремнең берсе. Сабан туйлар безнең авылда бик күңелле үтә. Без фисташки бию төркеме кызлары һәр вакыт чыгыш ясыйбыз. 5нче сыйныфка татар мөшигесе урта мәктәбенә укырга киләм. Төрле конкурсларда катнашып җиңүләр дә яуладым. Яраткан фәннәрем рус һәм татар теле. Әфганстан йөрәк ярасы дип исемләнгән республика конкурсында иҗади эш. Җырлы моңлы балачак фестивалендә катнашып дипломга ия булдым. Табигатьне бик яратам, гаиләм белән бергәләп дару үләннәре җыярга, ял итәргә чыгам. Тукай җетна багышлап конкурста призлы урынга чыктым. 9нчы сыйныфны тәмамлап кулган мәктәпнең 1нче документы аттестат алу минем өчен иң шатлыклы вакыйга. Аяз булсын күк йөзе, киң урамнар, якты кырлар, яшеллеккә төренгән, күзләремне ала алмыйм туып үскән җиремне, кызарып пешкән җиләкләрне, бөрлегәне, карлыганы, йөгрә-йөгрә җыямын. Шул тәмле җимешләрне бик яратам авылымны, газиз туган җиремне. Киләчәге матур булсын, аяз булсын күк йөзе. Көмеш кыңгырау газетасына басылган 1нче шигырем. Татар халкының милли гореф-гадәтләре, йолаларын яратам. Үзем дә аларны өйрәнергә тырышам. Бик яратып чигү чиңәм. Balachakta yarıtında üstədir idi bolan. Bizlər jitkən soyanı şuşu balanı iskə olam. Bokşalarga yugurib şıgam, ənkəy jıyadır balan. Əşi diyənkəm, ulandan balan qobam. Bokşalarga ənkəy jıyadır balan. Əşi diyənkəm, ulandan balan qobam. Bizləri jitkəş, təlgəş, qızarıb pişkən balan. Xatirələr bulub balan, balachak yarımda qalğan. Boxşalarga yugurib şıgam, ənkəy jıyadır balan. Əşi diyənkəm, ulandan balan qobam. Boxşalarga yugurib şıgam, ənkəy jıyadır balan. Əşi diyənkəm, ulandan balan qobam. Əşi diyənkəm, ulandan balan qobam.
halkının bik köp yolaları, gırıf galetleri var. Dini beyramlarga qoğulgan Ramazan, Qurban beyramları, milli beyramlarımız, Sabantoy beyramları. Bugün bizde Qoz ümesi, Qavri ümesi. Bu indi burun-burundan kelgen ümelerinin birisi bolup tura. Mine biz şuşu ümege jıyıldık. İsenmisiz benim maturlarım, kadirlilerim. Nursan yaba, eylegiz, gidip jittik. Jina ulaşıp, bugün biz Qavri sıdırırız. Qavri ümesi indi burundan qoğulgan. Gidin Nursan yaba, uydurağız. Burundan qoğulgan gırıf gadet. Bizning erilerimiz, opalarımız, yaş kelinler, kızlar bilen jina ulaşıp, burundan Qavri sıdırganlar. Qavri, onun mamığı bik minderlerini qobarda. Şunun için bir tügünde erem etmeyinçir, burundan bizning erilerimiz, opalarımız, yaş kelinlerimiz şuşa Qavrini sıdırganlar. Mine böyle qaylarım bugün sizde şuşlay motor etip bir tüklep, Qavrilarını sıdırıp minderge mamık ezerlerimiz birgeleşip motor oyunlar oynarбыз Allah buyursa, jırlarбыз. Ondan soň Qavrini su boyuna şeşerge giderбіз. Ol gırıf gadet saklangan indi, biz de saklap qalayık hali. Qozlar dep keler, isen-emin yursunlar üçün, köp bolup uçsunlar üçün, yılga boyuna kadar Qavri şeşerбіз. Jina ulaşıp sıdırığız hali bebkeylerim. Mine Qavri sizge. Mine Qavrilar. İyi kızlar, in onlar, in motorlar minder yiyip alayım Nursan yaba, moy kanatlarda yasaganlar bir tane raşlayın ya. Moy kanatlarda yasaganlar. Mine şuşlay moy kanat yasagan moy sıdırıp atar. Mine şuşlay motor etip moy kanatları yasaganlar. Motor kelip çıqqan burungudan qolgan guruf gadetni bizde yo'qotmayincha birga mine şuşlay qanat sıdırayı gali balalar. Mansın ayırım qo'yib baramiz. Mansın eti suvi yana Allah bersa şeşerge bo'lar, qoz yo'luna bo'lar. Mine busi yasalgan moy kanatı. Bolalar, ipteşler siz moy kanatı sıdırgancha, men hazır sizge tevkmek to'g'larga chiqib ketam sizning ishbituga. Mening tevkmeklarim hazır bo'lashaq. Voy rahmat. İyi kızlar, bizim halkımızda bir işlegende yüreğin silkinsin, oşağanda kulağın silkinsin diler, şulay mı? İşler boşalsan, bik temli bulayın da ben pisek. Mine, bolalar işke yürü. Bizning total halkı burungudan oqshunday ishchan, chista, puxta qolib bo'lgan. Biz bu yillarni unutmayincha birga mine shulay ko'ngillidir. Yashaygal, o'ynaygal, jırlay ko'ngillidir. Qoz qanotlari sidirg'ali bolalar. Erkeğinin qora güzeli ko'pmi Qavrilarimda. Nişeyle turuşkanlar bitalar. Bizim erkeğinin esini var, onun yıl sayın kozları koyarlıp, 20-25 koz bu onun her vakitte. Su buyları tulup yürüyler indi alar şu hadli matır bulup. Sen mine bizning bolalarımızda jey boyu şunday edip, onukları soqlaşalar indi. Hey kızlar. Yaşarga yazsın. Rahmet edecek. Eyler size bir gelen
Kelgençi yılga da şuşu tegirmençi oğlumuzda motor bulup, zur bulup, küp bulup, qazlar üstüne. Amin. Bilsen Xudoy, bilsen Xudoy. Haydangız, tag'in şaşıp turamiz. Aytib jetdingizmi? Biz evimizdan quymoqlarimiz. Ey,